Nan ancien pe Canaran, te genyon gen fan mioterele, tama ki te komanse la vili, komyun madame. Li te maria ki yon gason yoterele, ki te premier pitit gason Jida, yon grand chef. Tama te entre nan novo fan misa ak anpil espoa. Li te reve yon bel la vi. Li te anvi fetit, yon pitit gason ki te kapote non fan mi pi devan. Sa se te devwa ak dezi chak fan nan epok li. Li te sevi marili ak bope li, ak yon l'esprit do. Li te suiv tout tradisyon li yo. Li te honore kutim yo ak bonje yo. Li te kwe li te suchemen yon avni ki beni, ki e sekirite. Yon avni ki te rampli ak ritimoun, ak respect kominotel. Men, yon lombraj te tombe su novo kay tamaa. Maril, pat yon bon gason. Kel te meshan nan jesenya. Ekritio dinuti kras su peche espesifik li yo, selman yo te guo, ase pou provoke jijman bonje. Konsa, senya te pran la vil. Mon tamaa te kraze nan yon batje. Li te rete vev, san pitit ak pou kont li. Rev li yo te tunen pusye. Nan kilti saa, yon vev san pitit pat jen oken posisyon, oken proteksyon, oken avni. Vale li te liye ak maril ak pitit gason li yo, kounye li pat jen ni, yon ni lot. Dapre lwa epok la, yon kutim sakre yo te rele mariage le virat, espoa pat pedinet. Se te devwa fre defene pou marie vev la. Sa te fet pou bayon eriche pou moun ki te mouria. Se te yon fason pou proteje vev la, ak kontinye li fan mie. Se konsa Jida te bay tama dezyem pitit gason, onan. Li te komande onan, ale, bo kote madame frela, pi fe devwa kom bofis pou li, leve pitit pou fregu. Espoa tama te reviv. Petet kounya, li te ka akompli objektif li. Petet kounya, la vi, li te ka retabli. Men, ke onan te rampli, ak egoistu. Li te konen pitit la, patap konsidere kompal. Ti bebe atap non men kom eritie frel, ki te mouria. Onan pat vle leve yon pitit gason, ki tap diminye pwop eritaj li. Se konsa li te pran, tama kom madame li nan non selman. Li te fe sa mariage la mande, men li te ampeche li ansent yon pitit, yon fason mechant espre. Li te itilize li pou plezi palmen, li te refizel sel bagay lwa ate vle bali. Yon pitit gason. Bonje te we mechanstel, zak mechanstel li ak egois li. Men janak freli, onan te peye ak la vili tu. Yon fwa anko, tama te vev. De fwa li te madan, de fwa lan mo te vole mari li. Shichot man yon ankane dwe te mechant. Eske li te madichon? Eske te gen yon bagay ki pate mache ave li? La perez ak sispishon dwe te suiv li chak pa. Jida, bope li, te devan yon chwa difisil kounya. Li te gen yon lot pitit gason, chela. Dapre la lwa kutim, chela te dwe pochen maritama. Men chela te tuju jen, jis yon ti gason. Jida te pe. Li te gade, tama li pate we yon bel fiki nan chagren, men yon fan ki sus mouv chans. Li te pe ke li tapote lan mosu denye pitit gason li etu. Jida te pran yon desizyon ki te chita, sou la perez, pa sou jistis. Li te pale ak tama, ak fo konsolasyon. Li te dili, retunen nan kay papaw, pi viv kom yon vev jiskaske pitit gason chela grandi. Li te fe yon pomes, li pat jen intansyon kembe. Li tap voye li ale, li tap mete li sou kote, li tap espere, li tap bliye. Tama, pat gen chwa ke obei. Li te retunen nan kay anfans li, men pa kom yon pitit fi. Li te retunen kom yon vev, yon fan ki nan yon sitiasyon enkoni. Li te mete raddey, yon rappel konstan, vizib sou pet li ak estati enseten li. Ju te tunen semen te tunen mwa, mwa te tunen ane. Tama te tan. Li te gade de lwen pandan chela tap grandi soti nan yon ti gason pou li vin yon gason. Chak jou kap pase, espoa li te diminye yon ti kras plis. Li te yon prizonye yon promes ki te kase. Li te we lot fan ki gen laj li ak mari yo. Ak pitit yo kap kuri kap jwe. Brapa li yo te rete vid. Ke li te fe il mal ak yon go santiman en jistis. Li pat fe anyen ki mal. Li te suiv tout regyo. Men se li men myo tap pini. Yo te kite li disparet nan oubli.
Gen li tap glise ale. Enjistis la te yon gwo poasunan li. Li te blie pa men nom ki te sipoze protege la. Jida te gen yon responsabilite anvel, yon devwa, dapre la loi peplia. Men li te abandone devwa sa. Li te metel sou kote pou protege pop descendants li, sou konpal. Tristes nan ke Tama te pofon, yon kompanyon konstan. Men an ba chagrene, yon sentiman diferent te komanse grandi. Sete yon ti kras kolegis, yon sentiman ke yo te fel mal ki patapka ampeche. Li te realize ke si jististe dwe fet, li pat katan lot moun balil. Yon ju, nouvel te riv jwen Tama, bopeli, Jida, tap voyage. Madame li te mouri, epi apre periode de lia, li tap monte timna pultaye mouton yo. Sa te souvan yon tan celebrasyon ak fet, pandan Tama tan de nouvel sa, yon plan te komanse formen an tet li. Sete yon plan ki te fet ak desespoi, men tou, ak yon koray inkwayab. Li te riske, dangere, e li te ka koutel tout bagay, mem la vil. Men li te deja pedi ampil. Rete, e silans te vle di aksepte yon lavi ki pagnanyen. Li te deside li patap disparet, li tap aji. Tama te retire rad vev li yo, rad ki te definil depi lontan. Li te retire identite yon fam blie, kinan la pen. Li te kouvri tet li ak yon voal, degize tet li pou peson pat ka rekonet li. Abye, tanko yon postiche tamp, yon bagay ki te komen so wut yo nan tan sayo. Li tal chita bo antre yon vil sou wut timna. Li te mete tet li kote li te konen Jida tap pase. Li tap pran yon gwo risk, men li te konen karakter Jida. Li te konen febles li yo. Li tap jwe la vil sou komprehansyon, li te genyen sou nom ki te fel mal la. Jan li te prevoa. Jida te wel sou wut li. Li, pat rekonet pop bel fili. Kache deye voila, li te jis yon etranje. Yon opotinite, pou li satisfe dezili yo. Li te poche bokotel epi li te negosye yon pri. Li te mandel. Kisa wap ban mwen, li te promet li yon ti kabrit nan tou poli. Men Tama te intelijan. Li pat ap cheche yon sempeman. Li tap cheche jistis. Li te bezwen prev rankont yo. Se konsa li te mande yon garanti, yon promes ke li tap voye kabrit la. Ki garanti ma bau, li te mande. Impasyan. Avek yon, voa fem, li te fe deman li. So ak kod li ak baton ki nan menulan. Sapat yon ti bagay. So ak baton yon nom te identite li. Yo te shati li. Otorite li. Mak personel li. Yo te inik pou li. Bayo, men kom yon garanti tanpore. Sete yon si estipid enkwayab bokotel. Men nan prese li. Jida te dako. Li te remet sembol identite li yo. Epi li te couche avel, Tama te gen sa li te bezwen. Li te asire prev ki tap chanje desten li, epi ki tap expose hipokrizi nom, ki te kondane, ayon lavi san pitit la. Apre Tamar te fin renkontre Jida. Li te kite out la tout doucement. Li te retunen la kay li retire voal li, epi li remete radvev li. Li te retunen nan lavi tranquilli, kote tout moun te atan li rete konsa. Pandan tan sa, Jida te voye zanmi la kabrit li te pomet la pou te peye fan. Nan, epi pou te repran sal te bay kom garantia. Men, fan nan pat la. Zanmi Jida a te mande moun la villa konsenan postiche tan plan, men yo te di pat jeno ken fam konsa la. Jida te wont li pat vle fe skandal. Li te deside blie sa. Li te kite fam nan kenbe bagla ak batone. Li te di se neglijans li. Apepre 3 mois pase. La vi te continue, epi sekre Tama te rete kache andan li. Men biento, sekre li te komanse paret. Li te ansent. Novella te gaye tanku dife nan kominota. Chichotman ki te konkesione chans li yo te tunen kondanasyon. Vev blie a te vin eskandal villa. Yo te pote novel bay Jida akan pil kole. Tama, bel fiula te immoral. Amplis. Li ansent a kozi moralite. Jida, gran patriash la, chefan mi li, te plen kole. Li pat mande detay. Li pat chache kompran. Li te selman we ont fan mi li te sibi. San jijman, san yon moman refleksyon sou pop kompotman li ki sot pase a.
Gjida te ba yon santans rapide terib. Fel soti, epi bulel. Se te pinishon ki pi dia, yon lan mo terib rezeve pu peshe ki pi gravio. Yo te menen tama devan, tot kominote atapgade. Li te pral ekzekite sur lodnon, mem ki te papa pitit lia. La vilite e danje. Tu jete su li, yo taptan wont. Yo taptan si plie pu misericod. Men, tama pat la pu si plie. Li te la pu jistis. Nan moman danje sa, tama te jue denye kat brian li. Li pat kriye akizasyon li. Olye de sa, li te voye yon mesaj tu dusman bay papal. Li te prezante bagay li te pran kom garantiyo. Li te voye bagla, kodla, ak batone. Mesaj li te semp e devastate, mwen ansent ak non ki jen bagay sayo. Le sa li te ajute, tampri, identifiye yo. Ki es ki posede sayo? Bagla, kodla, ak batone. Akizasyon publik la te tunen yon revelasyon priv. Prev la te irrefutable, symbol identite, jida yo te la pou li we, kondane li ak pop bien li. Yon go silans te dwe tombe su ful la. Jida te gade bagay li te gen nan men li yo, baton li te kon apiye su li ya. So ki te gen non li lan. Pa te gen chape. Verita te frapel ak fos yon kout pwen. La onte li te eseye mete su tama, a te tombe su pop tet pali. Nan yon moman imilite ak konfesyon publik ki te etonan, li te di pawol ki tap chanje tout bagay yo. Li te gade, tama, non pa kom yon fan immoral, men kom ajan jistis la. Li te deklare, pou tout moun tande, li pijis pasem, piske mwen pat ba li pitit gason chela. Admission publik jida, ate yon total chanjman. Li te rekonet pop pechel. Li te admet li te kase pomes li, epi li pat fe devoalan ve li. Plan desespere, e riske tama ate mache. Li pat selman sove pop la vil. Men li te force tu yon non puisan pou fe fas, ak pop hipokrizi pal. Li te jwen jistis. Non li te lave. Jida. Imilye par ankont la, te pran nan kay li. E men si li pat couche avel anko. Li te bali proteksyon ak estati li te dwe genyen. Avnil, ak avni pitit liyo, te finalman e sekirite. Apre yon tan, tama te akouche. Li pat genyon sel pitit gason, men de marasa, li te releyo Perez ak Zera. Gras ak couraj li pate selman retabli pop la vil, men li te kontinye tou li adjida. Sa, pat yon ti bagay. Li te batay di, pou prezeve apat nen pot ki li fan mi. Sete mem, ton liaj, kote wa tapsoti. Pitit gason li, Perez, te vinyon zanset direk wa David, pi gran wa Israel la. Non li, se yon fam ki te refize vinyon viktim, ki te grav nan istwa wayal pep lia. Istwa tama se yon si espoa ak fos. Li te viv nan yon mond, ki te bali ampil ti povwa, men li te refize rete san povwa. Le sosyete ak lide li yo te ejuel. Li te jwen yon fason pou li reklame jistis li te refize. Istwa li a pa selman sou si viv, se sou mande jistis devan en jistis. Li rappele nou ke couraj ka jwen nan kote ki pi desespere yo. Heritage tama, a ekri nan tekst ki pi sakre yo. Yon temoyaj ke la fwa ak fos yon fan bliye, ka tout bon chanje ku istwa, ki a prezone joke nan liaj mesia. Ma plage li pou